Poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije Intervju dana. Moje ime je Meka Dečković, a moj gost je profesor Šamil Juković. Prvo da vam se zahvalim što ste došli i da se zahvalim onome koji vas je poslao. Hvala i vama i njima. Drugo, da se zahvalim gospođi doktorki Sonji, direktorki ove ustanove. Ovo je prvi put da je meni omogućeno da pod krovom ove ustanove mogu da primim sredstva javnog informisanja. Ja sam uvijek bio u nekoj medijskoj izolaciji, kao ja širim politiku i ne znam šta ovamo namo. Bio sam nekoliko puta, možda 4, 5 ili više puta na televiziji, Jedinstvo do duše, ali sam sve te razgovore obavljao van ove ustanove, čak i van dvorišta ove ustanove. Jednostavno nisam nailazio na razumijevanje, sve dok ova žena nije došla. Ovaj divni čovjek, kakav treba da bude za primjer svim zdravstvenim radnicima, pogotovo onima koji se nalaze na čelu ovakve ustanove sa pacijentima ovakvih problema. Kod nje je na prvom mjestu pacijent i pacijent je uvijek u pravu. I ja moram da joj se zahvalim ovako javno, zaista je to jedna divna osoba i hvala joj od srca. Što sam vas pozvao ovdje da dođete, to je jedan problem na koji sam ja naišao. Moje probleme, to što sam sve ja prošao, to znaju uglavnom svi građani Novog Pazara. I ja ne bih volio nikome da prođe kroz tako nešto, ali sam sad naišao i na neke dodatne probleme. Naime, tražio sam, smatrajući po nekakvoj logici, po moralnim nekakvim načelima, da treba da mi se nadoknadi materijalna šteta koju ja imam već 8,5 godina, plaćajući ovdje smještaj, lijekove, raznorazna snimanja. Bio sam i na jednom pokušaju, da tako kažem, liječenja u Njemačkoj, u Francuskoj i sve to. I smatrao sam moralnim da mi se ti troškovi nadoknade. Međutim, pre nekoliko dana dobio sam odgovor da ja nemam pravo na to. Prvo, da vam ne čitam taj odgovor, prvo kaže da sam zakasnio sa zahtevom. Da je taj zahtev trebao da bude podnet do navršenih 5 godina posle momenta stradanja. To nije urađeno zahvaljujući, po znacima navoda, mojem advokatu Zoranu Janićeviću, koji se na jedan najperfidniji, najpodmukliji, najlopovskiji način poneo prema meni, kao 100% invalidu, dozvolio je da taj rok prođe na sva moja upozorenja, da to ažuriramo. On je govorio, sad ću doći, nema problema, vidjet ćeš na kraju kakvi će biti rezultati. Na kraju sam ja vidio da je on mene izigrao. I nekaka bude sramota, ima porodicu, verovatno neka se boji Boga, a ja se nadam da ovomu ne može proći, ne kažem. U avgustu mjesecu ja sam angažovao drugog advokata iz Prijepolja, koji je podnio zahtev za nadoknadu te materijalne štete i dobio sam odgovor kakav sam dobio. Prvo sam zakasnio, drugo kažu da oni učestvuju sa jednim delom troškova mojih smještaja ovdje, što ja ne verujem, jer ja mislim da nisu u pravu, to može da se proveri u upravi. I ako učestvuju, a ne verujem da učestvuju, to je nešto minimalno i ne znam. Dalje kažu, kakav cinizam, pa on bi te troškove imao i da nije povrijeđen. Imao bi troškove za hranu,
imao bi troškove za smještaj, za ličnu higijenu, za održavanje stana i sve to, znači ovo bi imao te troškove da nije povrijeđen. To je toliko, mislim, ne znam da li je taj čovjek imao duše koji je tako nešto napisao. I na kraju, kao nagradu za takvu lijepu, po znacima navoda, za mene, lijepu, ohrabrujuću vijest, kao nadoknadu, kao muštulu, oni traže da ja njima platim za to obaveštenje 22.500 dinara. To mi liči na čovjeka koji je pružio ruku da mu nešto date, da mu pomognete, a vi mu uzmete i ono što drži u ruci. Šta da vam pričam? Ko je to tražio od vas? Ko je zahtevao tu nadoknadu? Tu nadoknadu je zahtevao, draga moja, evo, zakonski zastupnik tužene, to se misli na Republiku Srbiju, predlaže da sud odbije tužbeni zahtjev, to je taj moj zahtjev, kao neosnovan, te da obaveže tužioca da tuženoj nadoknadi troškove postupka na ime sastava odgovora na tužbu u iznosu od 22.500 dinara. Potpisao nekakav gospodin Ivan Popović, zamjenik Republičkog javnog pravobranioca. Da li ćete vi uputiti neku žalbu na to? Ja sam se odlučio na jedan drugi korak. S obzirom da sam ja građanin Novog Pazara, da sam ovdje proveo svoj radni vijek, da sam ovdje i stradao, da su ljudi apsolutno upoznati sa mojom situacijom, da ne nabrajam ja sad to što sam sve prošao, odlučio sam se na jedan drugi korak, da zamolim, da apelujem na lokalnu samoupravu, počeo od gradonačelnika, njegovih pomoćnika i ostalih delegata ili odbornika, kako se to zovu, svi me odlično znaju za moje probleme. Tamo ima veliki broj mojih đaka, mojih učenika, koji smatram da imaju moralnu obavezu, jer ja smatram da sam jedan deo sebe ugradio u njih. To je počeo od zamjenika gradonačelnika, od šefa njegovog kabineta, od predsjednika skupštine i njih, ja ih samo preko televizije kad ih pomenu čujem, vjerovatno i na desetine ima. Znači da zamolim te ljude da zaborave da su političari, da se ponašaju kao ljudi od krvi i mesa i da imaju razumijevanja prema meni da mi te troškove nadoknadi opština. To za opštinu ne bi bio veliki izdatak, a meni bi značilo mnogo. Mnogi će se pitati, a šta će to sad njemu, pa on je i onako gotov. To bi značilo mojoj unučadi, jer ja imam 4 unučadi u Sarajevu bez oca, a 2 žive u tuđoj kući. Prema tome ja se borim za njih, ali za sebe se instinktivno borim, inače meni do života nije mnogo stalo, jer ja imam takve bolove da samo kad zaspemo da nemam bolove. Zato opet ponavljam i molim, počeo od gradonačelnika doktora Meha Abutovića, preko njegovih saradnika, preko svih tih, da mi izađu u susret. Mislim, siguran sam, ako bismo proveli neku anketu, da nema čovjeka u Novom Pazaru, poštenog građanina, koji se ne bi složio sa mojim zahtjevom. I eto, ja se nadam u dobru volju, u poštenje tih ljudi, da mi to urade, zbog toga sam vas zvao i pružio sam ruku prema tim ljudima. Nadam se da me neće odbiti. Da li vam je neko od njih bilo kakvu pomoć pružio do sada? Da li su vas posjetili, da li su vam se obratili o nekom pitanju? Pa, slušajte, ranije sam o tome govorio, ne bih sad o tome više, gledalci su upoznati. Ja nisam imao tretman ni od tih nekih, da ne kažem općinskih struktura, nego nekih struktura, pa ni od uprave ove ustanove ovdje, kao tretman unesrećenog čovjeka,
nego malte ne kao da sam ja kriminalac. Ne bih sad o tom, ali apelujem na ove ljude da zaista učine jedan humani gest. Mislim da je, na stranu šta zakoni pišu, da li to po zakonu ima ili nema i ne znam ovo i ono. Mislim, humanost je na prvom mjestu ovdje je ispit humanosti kod ovih ljudi koji nadam se da će položiti. Evo, ja ne znam šta da vam više pričam. Imao bih mnogo, ali da ne gnjavim i ne maltretiram ove gledalce, jer mnogo puta sam ja bio na televiziji, mnogo sam puta pričao, upoznavao sam sve to, apelovao, molio, to je bilo sve bez rezultata. Nadam se da će ovaj put proraditi savjest, proraditi humanost, a tamo sjede obrazovani ljudi od krvi i mesa, ljudi, porodični ljudi, neka se stavi u moju situaciju. Pazite, oni mogu da pretpostave kako je meni, a ne znaju kako je meni. Jer da bi znali kako je meni, morali bi da prođu kroz ono što sam ja prošao i prolazio. A ja to ne bih želeo ni onom koji me je unesrećio. Jer znam da to nije učinio namjerno, to sam ponovio toliko puta. Ja neću da griješim dušu, nije mi namjerno, nije imao razloga, jer ja nikad nisam bio član jedne partije, bio sam sasvim drugoj ulici, išao sam svojim poslom, Bog mi je svedok. I svi radnici škole Bratstvo u kojoj sam radio preko 30 godina, jedini ja, doslovce jedini ja, nikad nisam bio član Saveza komunista. Amanet mi je od rahmetli deda bilo, nas je bilo 7 brata, ali je 5 živih. Deco, nemojte se u politiku miješati, u politiku pošten čovjek neće, ne znamo, to vam je amanet moj. Ja sam se toga njegovog amaneta držao, ali eto, sudbina je, ja verujem u sudbinu, sudbina je tako htjela, ali ljudi mogu i da mi olakšaju tu sudbinu ako hoće. Evo ja, ako vi imate nešto da pitate. Recite mi samo da li ste dostavili svu potrebnu dokumentaciju koja je trebala kada ste uputili taj zahtev za nadoknadu pomoći? Pa ovaj čovjek, nadam se da je to savez uradio, ja ne znam, on je uzimao ovdje od Banje te troškove koji su bili i ja sam mu dao nešto tih računa, inače za 8,5 godina, to je 102 mjeseca i sad čuvati sve te račune, pa to trebala bi arhiva, to ne može se. I nadam se da je on to savjesno prikupio, da odradio. Ja ne znam ni visinu koju je on to tražio, ali kolika god da je, mislim za to za opštinu nije realno. Ona vam se zahvaljujem. Eto, ja se zahvaljujem vama, selamim gledalce televizije, vaše televizije i hvala vam od srca. I unaprijed se zahvaljujem ovim ljudima kojima sam se obratio, unaprijed im se zahvaljujem jer sam gotovo siguran, gotovo ubeđen da me neće udariti po ruci što naš narod kaže. Eto, selamim vas i neka vas Allah nagradi. Svaki dobro. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Intervju dana. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš kanal, prijatno.